Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay iba sa ti umuna a Corinto, Kapitulo 13, versikulo 4, aginggat 6. Ti ayat na anos kan naasi, saan anaimon, wano na pasindayag, wano na tangsit. Saan anaalas ti kababalin na, wano na imot, wano na lakang agpungtot. Awan imimponen na asakit tinakam. Saan na apagragsakan ti dakas? Pagragsakan nakit di ti kinapudno. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mare, nakitam ka din di baro akaaruba tayo? Saan pa'y mat? Adaya. Adda, agasawa ka no. Aya, Kunak no'y may gimatangan dito itersenam. anya aya tilangana. Ay ngagkatawa ka. Kasla ka no ngamin Beauty and the Beast. Anya? Kaya't nasawan, nagpangit di babae. Idinto ta naggwapo di lalaki. Aya, Kasla ka no burangan di babae si ka. ay sus mare. Sobra ka mat nga agsao. Wan, pudno. Dayta ti ibagbaga dagiti karuba. Honey, nakasawat ka din? Wan lakay. Agidan ta na sumra kay opisina. Jak pa'y unay kabisado ti pagnaan dito'y alugar. Isungarod nga agidantan. Tapno may kabisadom. Pagnaan ta ka di aging gaidyo paradaan ti lugan. Katwa na. Nasken arwamom ti bagim dito'y alugar. Ta dito'y tangagyan. Mare, mayat ti timing ko ngay may dito tersena ma. Apay. Dagitan dagiti Beauty and the Beast akaruba tayo. Ha? Isu ka di dagita? Sumragdan sama diti opisina. Ay sus. Oh, saan ka di Beauty and the Beast? Nga ron. Nagalas nga agpaiso di babae. Ngam kita ang di lalaki. Kasla artista. Ala, amangan mo't no ginayuman na di lalaki. Ginayuman na siguro Anya nga tati trabaho dagita. Maamwan tayon to, mare. Inton maminsan, aglugan tanton. Mabaim ka man ako na akon. Kasano, datamanin ti kitkitaan dagiti malabsan ta. Bayam ka di lang ida. Daytoy tidyak kayan. Ay na, marwam kan. Di mon pansinan dagita chismosa. Aduda ditoy. Ngamayak ditoy apagyanan. Taasidag iti pagtrabahuan ta. Naggapuan manen, si kababaik. Na, nagdamag ka. Kunamlan asinno ka. Apay, anya ti inaramid mo nagmalmalam. Nita... Sige! Si patanak no kayat mo. Panawan kan to pay loko. Aniya? Kita man numabiyag ka no awanan ti mangiloto iti kanam. Nagmalmalam ka manen dita pagchichismisan nyo. Awan bibiyang mo. Panawan ka man laangan. Ay, nasasayapay! Ingka katagbero kiti trabahom. Salbag kakit day. Mare, kitaon no umasidog. Nagpangit talaga. Shh! Agtal na ka, mare. Kani, umay sa gumatang. Nainbag nga aldaw yo, manang. Nadayaw mo't nga agsao. Kastamat kan ka. Umayak ko magdamag no adaam moyo a karpentero. Oh, mare, karpintero ka no? Ha? Saan aya analaing a karpintero ni Pare Lucio? Ay, uwan ading. Nilakay ko, karpintero. Ada ka di paramid mo kan kwa na? Wan ko mamanang, mabalin ka di ang makasarita? Dahito gaya mo kusina yo. Di kaya tiyo mataray maan. Ading. Wan ko mamanong, agtudtud ngamin. Ay kat kabalak dahito Ibagam laang amanong namano ti singer mo. Bayadan da ka, basta malpas mo dahito ako sinami. Kunak
tumot kan kalakay. Nagpangit di babae. Mangan kakit din. Uyom pa lang. Kat iso tinagapon day tayong gatang tay tinaimas asidaan ta. Mas daawak laeng. No apay akinayat di lalaki. Wen tasan ajay langa na tinangibasaran na. No di kat ti panagpuspuso na. Anyangay ka mo ti trabaho dadagita. Oy, di yung man chismisan ida training. Tapanag ko natal na dagita nga gasawa. Naanus da, kan ammo dati mang respeto iti pada da a tao. Sana kaskan ka, aday talamang pirpir di kan mang chismis ti aramidem. Nagbang lumot kan tilot-lot 20 misis ko. Esteban, adalaan ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta? Sobra gayam na kiti chismosa dito'y alugar. Apay ayang apektado ka. Gaputa siya ti pagchichismisan da. Si kakit di mo? Si kala aminan? Panagrik na katuan. Di talang panunot mo day ta. Si kalaan ka di ti tao ditoy? San met? Da kaya ti agpa-apekto. Nga masaksak tanag. Amo mata sa anak anarwam iti chismis. Bayam ida. Maumad ang tulat ta. Oh, kumusta gayam di patarimaan ta ako sina? Malmalpasan. Nalaing ni Mang Losyo. Amo na ti aramiden na. Oray saan mo abantayan. Mare! Mare! Nay, mare, nagsapa ka mo nga umay dito'y balay? Kasano? Nagbayag kan asing-singiran. Di ka matlagbay bayadan. Anya? Adon ti utang mo, mare. Katrumbang nga agbayad kan. Oh, kita am day ti listaan. Na. Ha, naglastog ka mo tan? Apay, panagkunam? Jack mabayadan day nga utang ko? Apay matan, takas ta ti panagsasaom, mare. Jack namin kaya day nga style mo? Masabol pa'y aya nga umay mo idanon dito'y balay me? Tatiwad kang agbayad. Sige! Iwaragawag mo dito intero a lugar tayo! Ibaga mga ado ti utang ko! Talaga nga aramidak dayta, no saan kang agbayad? Di karkarok to, paya saan ka bayadan? Idarum kang tupay. Da kayo maggaya, manang. Umanig kayo, Ay na, saanon? Jak agbayagan. Umay kula ibagakan ka. Anabayagan nga uy-uyawin na ka ni bakit training. Anya? Ibagbaga na a beauty and the beast kayo kanong agasawa. Kasta ka di? Wen, day tatipod no ading ko. Saan ngamin ang mapagtalkan kat day di a babae? Apay akasta, manang. Anya ti saan nyo ang nagkinaawatan? Ay, nagapa kami. Agasam, tadi na kayat abayadan ti utang na. Iso adya kun kayat agayam. Awan babay na. Anya, nakadanon kininida nga inuy-uyaw mo. Wan, napan ka no yung dano ni Josefa. Kahit, kasanon ngay dayta. Jak penalpas ti trabaho iji balayda. Ay, mabainak sa nasumrak. Tilan tumot nga minararamidam. Basol day ta Josefa Ay, una yan ti kastoy. Sapay kay bagbaga na idikalman nga ingato na ti sweldo. Unay kamot nga minan? No saan da ka na pastor kan? Anyangay nga rod? Siyak ti mabayin iti dayta nga aramid mo. Ading nida. Manong. Umay kula kumaalaan tay gamit ko. Ni, taapay ngay. Amok kagura da kamaten. Apay ko maakagura ka, manong. Jay inaramid ni bakit ko. Dayjay ka di? Wan, inchismis na ka. Iswa, mabay na ka talaga, ading. Nuapay tumot akas jay pay lang tinaasawak. Umanay la pag-apapaan mitikas jay akinachismusa na. Ay, bayamon, manong. Naduma-duma ti ugali ti tao. Alakit di, ituloy mo ti agtrabaho. Saan da kagura?
Basit la abanag dayta manong. Ala, ituloy mo kit diti ag trabaho. Anya, inawat da kalata nga trabaho kadakwada? Wine, bakit? Makitam dayta. Nasaya at da tao. Nang runa dayjay uyawam aninida. Uray sana napintas. Ngam nasaya at ti panagpuspuso na. Iswasi ka training. Ikateman dayta aramid mo ang makichischismes. Agbalbaliw kan. Nasaya at mat, tain may ka dito'y tersenak, Nida. Umayak gumatang, manang. Aguray ka man. Pudno ka di nga agtrab-trabaho latakan ka ni Lucio, nga asawa ni Trining? Uwan manang, saan pa'y ngamin analpas di kusina mi? Apay ka di. So katamkit din. Taapay matngay. Oh, nagalas ti ugali dagita nga agasawa. No nakasango ka, nasaya at da. Ngem no nakatalikod kan, hay, adon ti masasauda. Sayang mo ti panagayam yun no saan yung ornosan ti bagbagiyo, manang. Imbes agora, agin nayat kayo kit di nga gayam. Hay, saan akas ka rin na dayta, Nida? Iso ti imuna nga pa kanyak. Ngarod, iso ti umuna makisarita. Nangalaan na ngay iti swerte na, asyak ti umuna. Agdamagaklaan kuma. Anya dayta, sir? Sa dino ti balay dagiti agasawa anida kin Esteban ditoy. Ah, jay bagbagada Beauty and the Beast? Anya, Ni Sir Mat. Kaslasan na nga mo. Di tama no? Dayta na pinturaan ti red. agyaman ak nga raw. Sir. Madamak ko man laeng. Amuyo ka di dagita nga agasawa? Iso dagita ti Busmay. Anya? Iso dati akin ko ka iti pagtrab-trabahuan may. Oh, di nakman rabakan iti kasta? Simpli dalaeng atat tao. Nasaya at da dagita. Naanos, ken managtulong da. Kasta gayam? Mas daawak man ta dito'y paimut a lugar ti napili o apagyanan, ma'am. Naulimak ngamin ditoy, kan adayo iti polusyon. Ket kumusta dagiti kaaro bayaw, ma'am? Nasaya at dalata kada kami, Awan mo ti problema kadakwada. Gagangay latamat ang ada problema. No pay kasta, pakitaan mi latta ida iti nasayaat. Iti kasta, makaamiris da, ket agaramid dan tumat iti nasayaat. Naimbag nga aldaw mo, Ma'am Nida. Oh, manang training. Nagluto ak namin iti dikat. Kaya't kumat nga iparaman kan ka, ma'am? Umanag ka. Kawawid mat ni Manong Lucio. Dito yak laangan ruar, ma'am. Umanag ka tapno makapagsarita ta. Kababain samet. Pagbainam ko mangay, umay kan saan na ko mga awagan iti ma'am, ni dalatan. Nida, no day tati kayat mo. Mare. Amok nga adapay laang guram kanyak. Pakawanan na kumamot dun Naisawang ko laang dagijay idi, gapo iti unget ko. Jakmot gandat asaktan tirik na. Apay nga italaang nga may kanakisarita. Mabainak mo't ngamin. Maamakak. Amano. Agong unget kapay laang kanyak. Saan? Urayot laang matkat asikat ti umuna ang makisarita. Naibagamin kanyak ni Nida. Nasken nga agkapyata ka nun. Awan ti pagturungan ti panagginginura ta. Day tamo timbaga na kanya. Kan, amo mare.
Imimbitaran na ta iti balay da. Surwan ta kanong agluto iti kamkanan. Ta iso ti paborito nila kay na. Ha? Ay, kat mapanta ah. Liklikan ko ma ti chismis, wenno pa nang datael iti kaaruba, tapno naan nayas latta, ti panaglalangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Nainbag nga oras kada kayo amin.